I ovog Ramazana pomoć humanih ljudi iz Sjeverne Amerike putem fondacije Bostel stigla je do socijalno ugroženih Bošnjaka Bosanske Kostajnice. Jako im je potrebna svaka vrsta pomoći jer među njima nema zaposlenih, a od socijalne pomoći jedva da mogu kupiti koji lijek. Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Kostajnica Haris Ahmić kaže kako u ovom bosansko-hercegovačkom džematu cijene dugogodišnju suradnju sa fondacijom Bostel. Ja bih se želio zahvaliti ispred Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Kostajnica i u svoje lično ime gledalcima Bostel televizije koji evo već nekoliko godina unazad organiziraju ovu hajirli akciju i ovu hajirli djelo podjele prehrambenih paketa socijalno najugroženijim džematlijama Medžlisa i džemata Bosanska Kostajnica. Mi smo danas evo i po ovoj vrućini ispred ove džamije Azizije u ovom Mubarek mjesecu podijeli 20 paketa socijalnom najugroženijim i ja bi se još jednom zahvalio i u njihovo ime, a isto tako bi se zahvalio i vašem dopisniku i novinaru Senudinu Safiću koji evo svojim autom, dakle po ovoj vrućini, po ovim velikim temperaturama odvojio vremena dođe da doveze te pakete i zajedno sa mnom ih ovdje i podijeli. Nadam se da će se ovakvi vidovi akcija i pomoći našem Medžlisu i džematu, koji je zaista ima dosta ovakvih slučajeva, nastaviti. Pomoć ljudi velikog srca naših zemljaka Sjeverne Amerike ovog je Ramazana stigla do Avde Balića, koji bez bilo kakvih primanja preživljava zahvaljujući ljudima dobre volje. I zahvaljujem se svim dobrim ljudima koji su na bilo koji način mi pomogli, a to je njihova pomoć mi jako dobro došla i meni i svima ostalima u jednom pravom trenutku. Zahvaljujem se svim ljudima koji su htjeli da pomognu iz bilo kojih razloga, to nisu mogli da učini, pa će jedan drugi put učiniti. Hvala još jednom svima, čak i maloj djeci koji su nas pozdravili, jer vaša pomoć nam je jako dobro došla u ova teška vremena, a naročito onima koji na neki način zavisi od te vaše pomoći i vaše dobre volje. Posebno nas je dirnuo boravak kod Hemsije Žižak. Ona, iako invalid, brine o invalidu. Njena rođaka Fatima je od malih nogu prikovana za invalidska kolica i tuđu pomoć. Fatima moli ljude koji su u mogućnosti da joj osiguraju laptop. Ja sam Mahalavac Fatima, meni ova pomoć puno znači. Hvala vam puno kogod učestvovao u tome. I da vam ovo kažem, vi ste čuli da ja pišem pjesme, pa vas molim da ako morate da mi nabavite laptop, ali bez onog interneta. Dragi zemljaci, uz vaše hedije, socijalno ugroženi građani Bosanske Kostajnice će biti zadovoljniji tokom Ramazana. Oni vjeruju da ih nećemo zaboraviti, te da ćemo i narednih godina kucati na njihova vrata. Za televiziju Bostel iz Bosanske Kostajnice Senudin Safić.